Ezgin? Ayşemam. Tamam. Sen kaçta kulağın? Doktor, cüzünü samadınız da. Oo. Emne iş kıl otarsın şu bakça. Ne oldu? Aa, müsaade. Maşina ütü aldım bakın. Anam. Gel bizden aç. Ütmen aperesi olup kaldı. İşte böyle kaldı onu. Çok hazır. Borcuma da işte atkamaz. O ayıktan beri işte yürütmüş. İlk oyun adam o ütü aldı. Bir müdükçeye değdik. Hani o ayıktan beri işte yürütmüş. Ütme aperesi oldu. 10 gün oldu. 15. Kança som aldınız hele? 100 bin. 100 bin. Bunu kança satın aldınız ütü bunu? O şu 100 bin gitti. Böyle. Ütük 15 bin oldu. Bu şöyle koysu kalganına gitti. Kalgan öküz 85 bin oldu o. Hop. Kayaktan zakaz aldık tüy otası. Kızıl askerden alıp geliyorduk. Kızıl askerden alıp gelip sizge zakaz verip teyip verirsiniz. Özünüz dinlemeyin. Öz alıp gidelim. Öz Öz alıp alıp gelip. gelip öz alıp gidelim. Siz teyip vergeniniz için alasız. Kança tavasız ayın aşında? 20'dan aşağı. 20 binden aşık tavalısı. Abimda tınımsız işte ispiyece bir gün işte kaçmaya ikinci günü boş. Yok. Bir cuma açtık buydu. Bir cuma açtık şu. Bir cumada bütün bir ev sen akçasın gitsin kaç kaldı. Aşağıda bir cumada 20 bin alasız. Yok bir cumada mes. Bir cumada 6 bin 7 bin. Bir ayga 20 binden aşık oldu. Bir ayga 20 binden aşık. Kaç balanız var? 5. 5 balanız. Yoldaşınız var mı? Allah. İşte evi kayaktaş mı? Yakınları gittin sırtta. Sırtta kayak. Tümenge. Tümenge? Hemen Asya'ya iştep gelgen gerekli. Bu özün örtünüyün var mı? Allah. Özün örtü olmasın ara. Bu balanız kança yaşta? 20'da tünde kaynatam operasyon tünde geç gelgen. Yardan bolup bakayım bu 100 bin. Allah. Burada sekke başında baldarım karalı bayçı. Ana nazır üyüsü kaldı. Allah. Maşinkanı özünüz aldınız mı? Cevap gel beriş diyor buna. Bizler öz üstünde al. Özünüz tamda özünüz Yatta satın. şu başta var, başı vardı. Sattıklarını. Pazardan, pazar vasfını ne satın? Madina'dan. Ha, Madina'dan satın. Canı satın. Ne yaptın? Cakşı ilgili geldi. Böyle mesela. İşletmen her yaptı. Hükümet vergen 100 bin sonunda ne kıldınız? Kaç işletmeniz? Ha, şu en iyisi kaç lira? İyi, bekleyin açıklamız. Maşın kalıp durup. 100 bin son boşu 3 maşinkan aldınız mı? Üçünü alganbız. Sanan alışanın güreşlesine bu stol düzesi alganbız. Alganbız. Bunu alganbız. Bir maşinkan kaçadan sonra? Diye ayrılığı 40 bin, belkiler 30 bin dedi. 30 bin, 60, 40 bin, 100 bin kaldı ya. Cana markası kandayla cana anıkı. Belki maşinkan, hazır maşinkan. Joy. Joy degen kança turat bir maşinkan? Joy degen başta bir değil turat bir. Minus 2 minus razniца turgası leç. Tak en yaxşı maşinkalar şuracak. Şimdi jardan boldu mu bunday? Oldu çoğulu. Şükür. Kança payda tav otasınlar şunda ayına? Ayna hazır yakında ne oldu? 100 binge jakın tavısın. Ha, jakşı eкен da. Günütünüzü işlep, zakazlardı alıp 100 bin son uca tavıp kaldılar. Ha, burada tapçımızsınız da işte. Yok, burada tapçımız. Argaysak da işte. Azer'de işte bu gümüş postu bol boy. Balgar üstü kişineki. Kança balanlar var? 5 falan. 5 bala ya. Kança yaşta ulusu, geçüsü? 208 yaşta olsa 19 yaşta. 19 yaşta. Anda jakşılı olup kalan eken de bir yüge 100 bin son tapçana. Jakşılı jardan beret eken de demek ha? O var çoğunuz yapalım. Makul. İyilik. Sağ olasınız. Kandaysız, jakşısız mı? Şurası var mı? Sizin uyunuz mu? Çok meselede. Ha, kvartera şurası. Hükümet vergen 100 bin sonunda ne kıl faydalanmasınız? Kanti işte tatas, sürmüş görelim. Soğuk satın aldınız var. Oto aldım daha önce de bakın daha çok geçtim. Faydası tiyo tavu? Diyor da tamam. Buncak onda su şüphet. Buncak kadar kaçam, buncak kadar kaçam. Anam daha balam cemmenen işte o da sokulma başkasına çalas cemmenen az daha kaçam var. Daha önce zakas vermiştim. Kovu. Eli çıktı kokele. Yok bunday. Temizlemekte kokma. Kum verilik. Cumhurka verilik.
Nega? Bularınız yumurta verelim. Men doktoruma kişine bir oru geldi. Aябай bir 20-30 doğum kılıp kaldı. Baya satып алгандан Ооба кийинби? сатып алгандан кийин. Дары деле бердим, бардыгын бердим, бирок ушуну. Кышты тоок багып чыктыңыз. Ооба, кыштай. Азыр жумурткалары бар. Алгандан кийин жумуртка берди да. Ооба. Канча балаңыз Этин бар? сатып аттым. 4 балам бар. Канча жашта? Улусу Улуу балам 21 жашта. 21 жашта. Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы көрөм. Өкмөт берген 100 000 сомду канча пайдаланып атасыз? Болуп атабы? Жардам болот бекен? Болот, кыздарым башында. Канча кызыңыз бар? 2 кызыңыз. Жолдошуңуз? Кирип көрсөк болобу? Эки машинкаңыз бар экен да? Эки машинка алгам, бунда алгам, бирок бул да эски алгам да 100 миңге жетпейт да жаңы. Анан буну кайра сатып жиберип башка жаңы алдым да кышсыз. Өзүңүз акча кошуп алдыңыз. Прибыльден акча кошкон экенсиз да. Şimdi güneşe tağı atasız mı? Şöyle kança düşüyor da aynen. 20 mingге жакын түшөт. Aynen. Ооба, анан эме үй строить болчу, ошол үйдө отур. Экөөсүн бакылып кетти. Болчу аракет кылып турабыз. Kızlarınız kaç yaşında? Biri 14, biri 8. 14-8 ha. Jardamga jarap kalgan turbay onlar. 14 kaldı. Şöyle işi, cumhurcu uşunday barız cip bolup ketebиз. Монтип эме болуп кетет. Büyük var bilebiz ha. Bilebiz. Asmandan çıkan yokuz. Var özür göpçü yok. Şimdi jardam berip atsa boldu da. Jardam bol oldu. Жакшы, жардам берип атат, жакшы. Россияга барсак деп бир сыйра ойлонуп кеттик, анан бул жактан 100 миң болуп калган, кайра көрөйүнчү. Үйдөн заказ алып алып иштей берсеңер, анда жол кире жок, арет үйдөн эле кыла бересиңер ошондой. Эконом болот. Эконом болот, анан мында бирөөсү азыраак төлөйт, анан баягы кечинде биз эртең 8ге же 9га барып анан кайра кечинде 7 менен келиши керек болуп калат, балдарың да үйдө. Ошону менен ошо келгиче убакыт анан кечинде деле түнкү 12-ге чейин 1-ге чейин иштей бересиң ошону. Машинканы өзүңүз барып сатып алдыңызбы 100 миңге? Ооба, мындай эле бул жакта 100 миңди толук алдыңызбы? алдым. Колуңузга Ооба, толук. толук алдым. 95 миң, 90 миң Жок, алган жок, жок. 100 миң толук алдым. Жакшы. Жакшы жардам болуп атса болду. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Кожоюн сизби үйдүн? Өкмөт берген 100 миң сомду эмне кылып колдонуп атасыз? Мал менен Эмне мал алдыңыз? уй алгам. Уй. Жардам берет бекен? Жардам берет. Сүтү бар. Бузол уй алдыңызбы? Көрсөк болобу? Канча балаңыз бар? 7. Саламатсызбы? Şu. Кандай Жети балаңар барбы? Ой. Атың ким? Ya. Атия? Асия? Кыз ба? Жакшы кызды койбу? Картын баган Асия деп айтып та. Яктакта таяк аркамда койгонбу? Таяк арканда тияк. Аркамда багасызбы? Кыштын күнү чөптү каяктан алдыңыз? Чөп сатып алабыз. Канака үйүн? Темир жакта турат да. Бул ташкы. Канча мал сайсыңар? Канчасын сүт берет? Азыр 16 берет. 16 литр. Жакшы берип аткан турбайбы? 16 литр болсо, күнүнө канчадан сатасыңар? 20 сомдон эсептегенде эле Биздики бир жерден 38 сомдон алат да. 32 сомдон, 30 сомдон эле эсептеңиз, 16 литрди. Ошондо 300-600 сомдон күнүнө берип турат экен да. 600 сомдон күнүнө болгондо 10 күндө 6 миң сом. Кыскасы жардам тийип аткан экен. Жакшы. Балдарыңызга пособие аласыз, Асоя токтогону ий ошо 100 миң сом бергенде 3 айдай токтойт экен, анан 3 айдай. Канчадан алчу элеңер балдарыңар? 8 миң сомдон чыкчу. Анан кийин улуу баланы чыгарды да 16 жашка чыкты деп аны чыгарды. Ошондо 6 оны алып аттыңыз. 6 оны 8 миңденби? Жок, ошо. Общий 8 миң. Общий 8 миң сом. Азыр кадимкидей эле жардам болуп калган экен да анда. Мурда 8 миң сом өкмөттөн алып аткан болсоңуз, азыр уже 24 миң. 2 эсе көп болуп калган экен да. Келинчегиңиз сайт да үйдө. Ооба. Эртең менен кечинде сайсыңбы? Ооба, эртең менен 2 мал саңыз 8 литрден сүт берет. Мейли жардамы тийип атса болду, ошону текшерип кетейин деп келдим. Жакшы кабыл.
Assalamu. Kandayсың ағай? Жақсы ғой, үйдің иесісіз бе қожайын? Ооба. Öyle. Atın kim? Ya Bilal. Oy молодец. Bilal Azamat жігіт. Sağ olasın. Өкмөт берген 100 000 сомды не кылып пайдаланып атасыз? Оборот. Оборот кылып, эмне оборот кылып атасыз? Ойты 6 ай калма. Ишне оборот көр. Кайра ордуна сатып. Көрсөк болобу? Канча ой сатып алдыңыз? 13 кой алдым да. 13 ай. 100 000 толук алдыңыз беле? 90-95 milyar koyun yok mu? Yok. Bunu aldınlar mı? Orduna vardığında da balalı koyalım. Oyuncu başta sattı ortaya balalı koyalım. Bu evi bakımda çoğu tabi. Aa bak. Çoğu görüyor. Kası da görüyor. Aa. Bunun da gündüz kamp koyuyor oturası. Asıl çay Acayip mi? Geç geçelim de iş gerekti. Az yemin de az ottoy turgan mezgilinde kanka. şu arasından ne saldırıya saldıracağız. Aynı gibi. Cennet Niye Doyup kalat gündüz geç da. geçeyi bayısın? Doyup kalıp da. Toyup sevir et de mal degen. Mal geç geçe ayılış gerek daha. Gündüz geçke. Mümkün poroda turbaş gerek daha. Gündüz geçke ayılsa semiz bulup. Koyuzlar batırak çoğuyordu. Batırak pirdeler, yettenip batırak ettenip. Gündüz geçke ayış gerek daha. Bir 2 litre jarman alıp, bir tokoştu alıp, özünüz var mı? Şunu bilen jambak otkandan gündüz geçke ayıkılады. Jak ne ayıp jere? Şu kolega Aydal'da. Arı boş o жерде айдалбаган жерлерге, бактардын түбүнө, суунун жээктерине жайбайсыңбы? Алмабыш өзүма түш деп эле жата бербеш керек да, иштеш керек, караш керек буларды. Кой мынтип камап койбогула. Чыгаргыла да, бул мал деген жайылып жүрүш керек күндүз кечке. Жардам болуп атабы? Ушул. Кайда алып келип атабы? Вы хозяйка? Да. Как поживаете? Спасибо, хорошо. Я приехал посмотреть, вот, как используете Да. правительственные деньги, которые вам выдали Вчера. как гуманитарную помощь. Вчера, получается, я большого, который был, я бы продала. Сейчас 2 взяла. Можно посмотреть, Да, где вы пойдемте. содерживаете? Ну как, помогает? Очень. Да, очень помогает. Вот я 2 взяла по 50. Вчера только. Вечером я их забрала. Могу показать того, которого я продала. Вот сейчас. Сейчас я разблокирую телефон. Вот. Его вчера забрали. Уже большой он был у меня. Я за 109 тысяч продала. Продала, потому что... За зиму держали здесь, да? Да, все время здесь держали. Кормили, да? Кормили. Продала, потому что у меня кончился корм. А денег... У меня 5 детей, я работаю на подработках. У меня нет корма, очень дорого выходит их держать. Полностью на весь год. Это вот кто барана взял, им легче, они каждые 3 месяца продают. А мне год держать очень тяжело было. Последние 3 месяца я покупала деньги за свои деньги покупала корм, а корм дорогой. А у меня в месяц 3000, 3,5, у меня 5 детей еще. И месяц сколько уходит корма? На двоих? Вот сейчас на 2 я не знаю, на одного у меня уходило в неделю 2 мешка. Потому что я беру мешок отруби, мешок ячмень. Ячмень дорогой. Это сколько будет стоить мешок ячмень, мешок? Мешок ячменя 2500 уходит, а мешок отрубей 1700. 3500, да? На неделю хватит, да? Поэтому не получается. И мы тоже, вот когда была у нас здесь собрание, мы всем говорим, что мы очень благодарны. Это очень прекрасная возможность, которую вы нам дали, то, что вы дали нам вот такую То есть поддержку. помогает семье, детям, да? Да. Старшему сколько? Старший у меня 13 лет. 13 лет, да? Да. Маленькие дети, да? Дети у меня, да, все маленькие. Самая маленькая 4 года. 4 года. В школе учится, здесь Да, учится? 4 в школе учатся, а 1 дома. Kaldım bizi. Siz mi hocayın? Ama ben az gelip kaldım. Şurada Caparıp geçide etleri. Gök başta geldi de böyle konuşmayın mı? O bizim iş. Dokument bergen jardam kanday koldonup atасыз? 100 bin so'mdu. 100 bin so'mga men bu magazinme tovar algam. Anan keyin bu yerda bizga ema açıldı. Cho'ng magazin. Noyabrda açıldı. Aga deyri yaxshi yurayotgan. Sodamiz yaxshi ilayotgan. Bo'lgan ikkili do'konda tiganadi. Ana bu açıldı alganda уже yo'q bo'lgan. Yo'q desem bo'ladi. Yo'q.
Misal bir 400 alsan bir önü satıp edip şöyle üzülçü. Bana akşam geçip baktığımda ne şöyle maçta satıyorum. Ekimiz minni var dedi. Kana şu yeni başladı. İşte sopası da zakaz almadı. Anan keyin ошол швейный машина алып, андан ичинде жакшы түшүп калды. Азыр өзүңөр билесиз, швей жакшы да. Анан кийин ошондон түшкөн акчаны Морики клубникамда отургуздум. Bunu. Haydasına. Мурана деген. Эме бар. Çok. Анан ошону отургуздум. Бул жерде 360 ар күнүнө 60 60 үстүндө. Bir aydan düşündürüm akşam. Ошо берет кода бирок биз жаңы эле отургуздук. Анан эми Suyunu tiyaktan kapelini капилне кылып жешеп. Жақсы. Жанагы YouTube'дан көрүп алып эле жасап атасың. Çıkıp bu kadın gidelim. Анан бирок дүкөнүмдүкү болбой атат анан. Айыл өкмөттү айтып атпаймынбы, соцсовка ай жаап салайынчы. Бекерле коробойчу. Аны өт монда кылайынчы. Десе, эже сразу эле жатканда мындай. Анан жок чечпейм. Мындай. Эме. Uşlardan zakaz diye atarsın. Zakaz ушундай. Азыр бүткөн да аны алып кетмек азыр. Мынакей, моорекке. Даярдап койгону уже бүттү да. Алып кетти. Futbolka oldu canım. Футболка менен шорты да. İçki balları futbolkalar. Özünüz tügespi bunu? Men özüm. Attigi жана оорулуу кызым болсо, айрылокторду өткөрүп берет ал, билет. Оларды өткөрүп берет. Оорун мен муну, анан муну өзүм тигем. Özünüz tügesin. Ошондой. Жақсы. Қанша балаңыз бар? 4 балам бар. Жолдошуңузчу? Ал немеде пенсияда үйдө. Ошо анан ошо Ulu балаңыз қаншада? Улуу балам 38 ал өзүндө үй бүлөсү менен өзүнүн шаарда үй жашайт бүлөсү да. Oldu. Биз немеде президент келет экен. O yerden yok. Tamam, çekmeyin olsun. Жакшы. Gel gel. Türümüz kocayın siz bir? Hükümetin bergen jardamın qanday пайдаланасыз? Мынакей көр тоқ айдап кетті. Емені уйду. Уйду тоқ айдап кетті. Иә. Uy satып aldınız böyle. Өкмөт берген уй сатып алып. Орда чөп. Иә, жо боз мал. Анан кейін туу берди. Мусор серди. Анан кейін тир малды кошсок, анысы качып келген туруп анан тоқ айдап кетти. Hayır ayda kettik. Jayın. Алып бияк айдап кетти. Малар Öteliğe тиякта. sağ atasınlar mı? Gelinçeğiniz var mı? Бар. Kança balanız var? Эки балам бар. Sürünüz muz olsun görelim. Ha, muz olsun. Жақсылап айтып. Қазір арқамды таппай қалдым. Қазір бұяққа біткенен байлаймын. Просто кішкене жер, нұмыра. Uy jardan bolup ekan ha sütü. Süt içip kaldыңар, kaymak içip kaldыңар. Қаймақ тартпай қалдық. Просто алдық и өткөрөбүз. Ha, süt ötkürösüңөр. Башка. 10 litreden süt verse 30'dan ötkürösüңөр mü? Жо, мен билбеймин. Бүт келіншегім dedi. Gelinçeğiniz 30'dan ötkürse 600 somdan gününe ölçüyordu eken de. Bir günde. Geçenlere geçince sana. Yok onu. Qanday? Bilmeysiz mi? İçirimiz. Özünüz müyünüz mü? Hükümet veremez mi? Yok. Hükümet vergen jardamды qanday қолдан отырсыз? Жардам беріп отырмы мындай? 100 Эффект берген болып па доктор. Уй алганбыз. Не ол, саны үй алдыңыз ба? Бияқталым үйде ме? Талада. Музосын менен бе? Aa. Музосын естіп жүрөбү? Жоқ, музосы жақта. Бияқталым. Айына қанша киреше беріп отырсыз? Пособие қанша алса беріңіз? Біз 8-9 мың қанша өлеміз? Ақылды. 7000 болған. 7000 алғансың, балдарың бар ма? Үй бүлөгі. Бұл анда жақсы екен де, 3 есе жақсы болып қалады екен да. Бірақ ошо эмеден кийин 100 миңден кийин албайсың азыр. Жо негиз айтам, сен burada ай сайын 7 миңден алып жүрсүң да үй бүлөгө. Азыр эми үй алгандан кийин сен 21 миңден алып атасың да, айына 21 миңден болуп атат киреше кирет. Баары бир жардам болот экен да, толук жүздүү колуңар калдыңар беле?
Çok rahmet. Meyde, жақсы, игілік.